second one no na me se media bempene na afia so ana afia so eni bosom kura wo mu yi ne nyoma na gum de bag na akwahe omo adaka no omo de kwahe me na me se media bempene na emom so fa no odi mfie sai wo fa no sisi an wo 1990 anaje so mo kopo bag se fie wura so mu ni bi no mo yi ne nyoma na free trunk ni e de agu bag ni mfu se go do dem be kaba na msa media mempene na so mbe ya media michiri samantoa nyema na oho no mahu enti media mi nyina ho na makoto bag no aede ede nyema na begum abra papa na kan se ma kire ni na mbia bidija omo ho na mbaaye ti me baaye no tam ne so se yekoye yi no na nyame ncha de makodi mi dwa wi a me ba roma herwa soro to unse toilet bi a wo soro no na afokam na me se me ko se afokam toilet kam na na tse se wo nam kromu na wo peso wo ne me ko ha sa abia me ko na bi hia bodam ni bi o se me jeniska nam dia de hwe ni din na e wa jana kwa na so jana kwa na so na mi nwura toilet ne kura so nam dia mi de ma no na me ko o gina ho twa mi ama me bai no ka kire me se me ko ayi endi menhwe na mango bodadi ne ka kire se o ko ayi hwe ne enkwa ayi ma me nkwa ayi no okay nam se na me wo fa wu a me kwa ayi die kada che na sa tam no bodani no uhu no koba beto no ka sa asem che no wo hu anwiri wu kakra me ho fo pa me kasa me ho amfa sa no die na ba wutiri enti adwere ba mtim se na die ya na akwa ya ka kire me na mi twa so enti mi sane sa machi esa ba me se me be so ho a no ba no ni ho ba no ni ho nam die me bae na se mo ka kire se me kwa anra ayi no me wo fa na kura yensi na me mako hona ma me hu dwiri mi tu tie bodani na se nti bi tie bodani na se fa na so abodam anase nananom samanfo bi ene ono de in fact nem nim so abodam but o ka kire me no me hu se bibi wom me nananom samafo na be de bi jako no wo kasa nyam wo kanzo no anka me yaje na chinyi Sompa FM no see sa o se me boa ka kire omo se wo niska ni ba odiska ne be bro no sa ni ba no no aye sa adi abo ho po nam se mati ambazo eduru o me se me yare na me niska o de bai na o kire o diska no faye o kire mi o kire mi so odiska ne ba ni fanche nam se mati nam diska no so okay odisika no ba ka kire ne se won fanche ya na ye tan eka kire amanfo se sunsun wo wiase bibi wo wiase eno nti na kro bia sante kotoko beka kire se ke da ka ya ntupunum na nanom ye adwuma pa na se wo ye asobrache a eno na abekwa akoto amaniem eno na agwa akoto fremu no eno nti no sabre papa esane anamfidi amanfo sum no se ne wo fa yi ase no ka amane bekwa akoto no odofo na adwen kire se ye bodani o enso ye nananom samafo a eno nti no eduru baby a de obehia ne bia odi afutuo be ma bia ye ti wate na akofa asem amfa amro ye ne Lawson Beverages ebetwetwe nkomo simadu so na pani kwankyerefo Lawson hwe ono na enuro odi abegwa so a wasa twetwe mu ahoden de ayensa no enya asem keto nsa odi ka de ba wi ase ano sa dire ma betese no sa dire no chiakai odofo twetwa bi bobobi
wa dwe to say yen sanko a exa ye duro na eni gina on say utwi kontomi na bomu no afa gi na atwi mu a duru ba bi antene de o enwie pe wie en wode dure ginger liqueur no so ebeka ho eno ne yefe no boso no bobobi boso no dan mi kuruma santema pon say yaw yesusu ginseng ho na no say adepa na ton ne ho me no say eba na say ya so anhwe am you say ye kama na me ko fam fufu bi abefrem ma wa entimenya abete bia na me na fidie so da bi o ko fa ba me ka cho say we no ebe say Sompa FM but loss in some kokosechi mbedi dance na chi kokosechi one was sport 24 ho ne ho ko wan san hihim loss en ko a ya mo kan che pen kwa che kokosechi o hia bi yan san pa ko se di wusi e di asiesie ne ho no anoden abam pani me mamu nyina kwa aba ya jawofa bibia boko de radio adomofa Eastern yedi den Eastern yedi me wo pub bi wa Santema for me body na ukọ na empty bottles yi losin dure no eni gijale care no empty bottles no na do ani ehwe no chair la la yo me koso asa o hwe e check combination ya kon Santema pon of abodi o pani kwa chile for manager I was sport to be bet me body abuladi yagopo amamfo twitwa bi o amamfo no ma dia kama na ko fa yebia pani yetie mu afa kontom na bo no se amana bamanum pa o di je ne betwim o se na aduru je ne no de na che se wo ya wiya ne se wo na enchine de akiri so hu no onya mo woni kura faka o de ka ho a ase wo ya wi na onwo no se sa abre no asoma kwara no kona ne won ne bra e ba sa de ya jai na bra minia ani afa na nche si ekokko yakwaba ni fabran sana wanya on ofo ko sri pen na pa yajuma sa ofo manfo wani pusu enye easy ontimina obeyade na wada agona de osi de daja ho osi na nya ontimina nya ho ofo yada se ko wode yada se na otim ebe hwe ne so ade na wantimi an na ho anfa ho wantimi o me kwa Santema yami adoma afida sene yami adoma ofo yenka wahwefo ne watiefo nyina se Oforisuo bosome no ne de toso eye enkro ene ene ena ya wada yenka wono mo se bosome ensa edi so no second quarter ne ya den ya hya asie odofo ya wie first quarter miensa di kan yakowie miensa etosumienu nso ya hya asie wodi die ene onnom odofo umone kun wodie die wodie ene die wonnom no ene ma wo oyewo you are what you eat and drink die wodie ene die wonnom na ma oyewo ofo so ani di ya e osunso so so wonnom yi a e won asochi wo ho da bi o Sompa FM ebra ye bo ne nei no ubo ne yi a daachi ubedimu de wado to ne oma yi a ene hu na china no kasa hu ya nka na ayeden na aka echi etia watwam abraboi ene giamu o areho mu o tenten beto ama tietia to ye be no nsante ye be den ye be fa adwen na se bisa ne se obefa adwen ensa ben na onnom ade afa adwen no e hono ye kai se Lawson Beverages a wonum wo ebuakwa Canaan ede ensa mienu abadwa so ye on Lawson Dire Ginger Liqueur and afei Lawson Dire Bitters ofo na de tienie sebe ye meka nsa asem so be fansa nya aduane dabida ba ene ensa adoso wa adwa so amafo kidney feli esane se benum eden enwa nadoa shi fom ede frasa ensa de mama amafo ede enum ne santi ya chire se ehoko hia se bibi nti obenum kakra ede adidi a mennum bibia kwa
nom de wa dance nom de odin nom de enfa nsunsaso bone mo ni pedwane no machi eno no ene losing dire ginger leke akakadro nsa no atadwe nsa no hwentia nsa no ofo de tieni ya kan some ni bebre me kasa nkwa akiri ya bodo na agba ya kaka aboso bana magya den epaye ya kaka ahwefo na ya tiefo de tieni ene dwumadie bia se enigye bewie peye adafo hyiehia se ya badintuo se ya hensie o afishia na o na ohwede dio eye o bragro dwumadie bia se adafo twahia de enigye bewie peye na edidie ene onom bekoso a de ye nom edidie no aye losing dire ginger leke esa ne sakakadro mpo ano kwa jina brania ne juma a edime ne pedua no edanso na ye dia first atadwe edi ayede edi awono ye de hwentia edi ato akire obia onim aduro bi ne se kakaduro aye aduro hwentia aye aduro atadwe enso bo mema ho den mema ne tiase ne santi ite wo twem no meta wo twem so no bibi kakra obetu de didi na beti wonum ama wate aduane ede na otimpai wo na obo emfono wo na wontentesio na unya hangover na enka ema wonum na obo mfono de a losing dire ginger leke atwam yankopai wa kopesekan kwa ehwe tankopa kakadro doko se wakani na bomba ko ya ye den ya woso no o so na di akafra na tadwene namu na hwentia namu kakado so den enamu ahyehye mu kakra ekum kro de ayeden e de afri ho ade achi aseboni mu a utimi ye ho ye moye mu da ho losing dire ginger leke o tonsa o pede obeton amaya to na kontamu a losing dire ginger leke emu adanse no ne dibi e ba na frefre ejumade mu a ye je oso on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 enfiedu ngochi 18 dia mepa wo chew ontimi enumbi wo ye shenkani ompon adwuma empake wo hyen osafo ontungu oduru fia ontimi nyadan enumbi abatan ena pemfo so ontimi nyadan enumbi ne dino ene losing dire ginger leke ema de mu omremu eye den ema de mu odem so ye de monkey kwame komo losing dire bitters over esa we yesi hwabi na gina wona so anokwase na nya hoden foforo eti losing dire bitters osi hwabi na gina wona so na nya hoden foforo we kire say ama mesel anya nsa na wonu mesel ni bia na so doctor say num ni nyansem anokwase enom mane mro ahoden so ensa we na anum bia ebuawo na ma oyem da ho ebuawo ekum yamkuro enti yamkuro awuo nti no utimi didi e ma hoto ofa ye obi wo didi so anya kese obi didi so fon anu oyede wo fon ekuro wo yamu a obedidi se dian utimi nya kese da na nyame ye wadom na ekuro no wu a eho na atimi didie agibi yede edi tumu ti besrewa enuya hiri nkohina hodo a Dr. Lawson Chema no kikambo mu no eboa eye sa adwuma no odom losing dire bitters ya eboa kuma yamkuro enu nti unya hoden foforo eboa ema akotodwom ya dene ema sisimu ya dene firi se ekum sisie ekuro no so ye dey ewo ho no oh enu nti ye kan nyina yirim de ye kan eye nsa eho adanse ne edie me ba ya me ntwa me nua lumba ne kokosachi so
mechia omo eya da bia pese omo production na omo de me hu na kasamachia no kra na omo nya kwanta bisa so na kasamachia no na koko ene lumba menti omo nka na mo ha de koko mechia o lumba mechia pa mo ho ye de me ne di nkomo koko ya obisa so ofadi nka ka koko ho asem mante wanti dabi oh yesi koko de eyi asiese ne gem ma so anko me de mechia no ayo na wo kasa ni ntia yesi koko ukọ ne hall ho a or the losing diabetes and losing ginger leke no or they are decorating in them yes over yes ye what mu atibiare oh ye what mu atibiare now betimi atibiare say we say bibi kakra kom empa wo mo ho ah afia wo panani kwa so ma empa na ne say na wo mpo over eti anu ani o Sompa FM ebuo wakumkuro amu odidie amavuaje ama ho ato eti doctor si twa bi na gina ona so ne nya ho de foforo eni nu ni eka bom de ani ofa wawie formula the kikis formula na brabe he kwa kwa me se brabe he kwa ofo ja enye se nyina na eka ofa losing diabetes and losing ginger leke akogini hu oh esu hwe wa se hwe o na he se the aggressive fire dia the odi ni ebo da bia doctor ka eti yesi wunya mfihia du nwatwe amenu yes oyo ba wa fafuro ana o makwada no fo untimi no bi na mba ne no mabusi o mo de enti o mo no no mo ka secret we dey ewo mu fa nkyerɛ ofa mahogany bi wo mu ebua na ni moja bosume so ti yaw bia na ni moja no eti meken wa hunu ofa no fotine bi wo mu no fotine na wo mu nti ebua ye adwuma soronko de mama no eti emai wo mo de wo mo baba no mo se ye de ne emema ne kɔbɔ nkɔmɔ okay asɛm wo mo ka no no wo mo duru ba ho na ba mai ye de ne emema bɔ nkɔmɔ ni bi okay no machi nene omo agi omo nimde ekoya ma omo na afa mema no sese hwe na chese wahunu we na bade a ne nia abanie na oba ba kwa asema ka se na anu a ofra mi ama no na ye we ntia obati o na nkomo na agba ofra mi ama no na ye we ntia efrise wunya ye wa ama me manum we ama na ye adwuma so no ka wosem de we se so na adwuma no wie the kikis formula etimisraw unya duru ha no abonsa no eno se ayidi ama wo okay pebinom na ensiesie 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 of a kwakwaji ni nyina bidi a losing enterprise Wadaso enterprise DVL share nimu Obapa Becky Lawson Enterprise oh drinks and more okwa no ajudie okay yani Lawson beverages na etwetwe komo no orofo de wodi na yebo ensa bi ho na wanhwe yie na oye wadwen se obekọ na wakọ no mu a hangu babi ebeche wo no eduru babi a wa na abekọ akoto yade e de ama ho orofo nomsa ewudin wate nomsa food and drug within stamp nesi so na yede enukuna nkohini enso afra no onum etumi didie no na esaw yade eyi ti kakade yakwa kwanim yanim ten Sompa Asem Mpe Nipa no a amanfo adwaton de no so ene duru ba bia ema adwuma no so eso kaja chi enti wuhyi abodani no na waka asem se no ye city de ma no ye city de ma no okay ye city de ma nti ama ma nko o kire mi se eho no nipa mienu menhwe na mansi ayi na seda na ebomi nkotodwa anim ewo wasa ho wasa ho ampazo no eba asa no bi hu se eye nokore o ma fa ho adwenbone na manko no ana meti se
omo ye no omo de minua baabi na adi me wo fanade abra adidie no so enye oba no na ese odi sense papa no adi bibia e maa me na kasa ni nyemu papa no eja skafuturo wo ho okay sa skafuturo no wo tete wo pa omo konko ni bi mu ti wo mu hu ye no don hu se ade no nya ade a omo de be ma me nti me nkasa a omo papa no afu oye no mu twa wampo de ma me de bi omo twa na ho ne nye bidua na ma si akra mi nua kuma ba ko na oye ena mi omo de me eham na mi ja eho e baaye ti me baaye me de me hye ha ne kroma saase a papa ne de ma me no na anu ya omo de machine akosi so akodwi tugalam sei atu ewo krom nti o mbetete ne prot ena mete ho asem ti mete ho asem na se no se ma hwe bibi yi a mi hunu bibi yi ti ete saade ya se me de ne baha na ye frɛ no onfa we na papa ne ye no onfa mra se ni nua ba na oni ade no onfa mra na we ne zo no eye first one no omo ken Ghana yi na se no onfa saa we no okoye second one onfa ono nka ho na third one me anam kochi no nti onfa saa we enti wo na wo ye no enye wo fa no na ye enye me wo fa no na ye enye me wo fa no na ye ndi mi hia saa ngrata mi ensa no Sompa FM. no ava mana say what di for enti wo ka so wo fa saa wo mi ensa le mra no de no ka kire wo we ne de first one bi di card wo mo kwa ahemfie madanse fo no obi ani ho okoye me hu say o fa akiri nti mezo no mankasa ena meja to ho na okodwi asase isu yi no ena afi ama aba mu sese me friend wo Asem Mpe Nipa no de we no e de ye dey eba say original enye original okay yanko na ye 21st clinic kodi komo kakra san say abedom Ghana any 21st clinic oba ye no orofo yade 21st clinic was an Asem ketwa na yade 21st clinic ade agintri je ewo Ghana memha ene sciatica no sa yade no so sisi e fasile mo na kokom na akosu na asitwan entim yade ebetwu jim okotu abuyi oda abuyi osodi abuyi wonantia entim yade sciatica no na 21st clinic na sciatica na yade osuro no sanse wo de bibidro so ne tu sa yade no ase odofo omafo dodo no a na akoso ahwa wanya wono ayaresa de every 21st clinic sciatica yenkutu ase 21st clinic kwat yare bibire biada 21st clinic betumi aboa wa kwani ansa nyina so wo mfidie pa wo de duduma anya so ya ko ne ko hwewate massage no ye adwuma ye twetwon ne wuntinum da ho ne moja no etumi edi avurusane efrise sa sciatica ba na wo ye hwe ha wan hwe yi edo beto damedro ya di stroke de no ba bagim 21st clinic na mebon da wuruma say ye ko we na sciatica sem no nyina ebe ko from 15 branches na wo Ghana member Kumasi hwa overseas adabraka woni Sompa TV Sompa FM na waburusa akoro mu orofo yenkoi ne enkoje yayaresa wo 21st clinic wo bo asekase quarters co junction enkran bu hu na wo ho sunwane kwanza tachima 21st clinic yayaresa fie yenkoi ne kutu yade ase 0540 311 0540 311 0540 311 21st clinic orofo OCP fertilizer no ebia badwa so na OCP fertilizer no se hwe na nanom akuafo yen ene ma obotom etumi eye de eno ti se mu yi ema de a na ne emwa mu fu yokora orofo OCP fertilizer no maka kire wo se akuafo dodo no na ate so emfa so
ɛno nti OCP fertilizer na kuafo adam for pa ɛne nsɛmba wɔde ma OCP fertilizer no ɛyɛ hia OCP Ghana Limited wɔno ɛna de fertilizer wɔn so wi abadwa so dɔfo sɛ yɛ tomatoes anaasɛ nyadoa anaasɛ ne nyina kanfu ano ɛyɛ patra ɛna woyɔ anaasɛ wokoko waburo ɛna wodua wokɔ na so OCP fertilizer ne bi ato a wokɔ agro chemical hɔ a agric extension officer fo no wɔ hɔ busa wɔ mo meyɛ patra anaasɛ mede bi kogumi koko so wɔ mo bɛkyerɛ kwan abɛfa so ade bɛsoso aseɛ kama wɔdɔfo ɛbɛso dɔ so na watumi ate na biribira ɛne na de sika no bɛba no ɔyɛ OCP fertilizer na mekamfo na mede ama ɔsoronko koraa no wɔdɔfo OCP fertilizer baabi a ɛtɔn afudie ho nneɔma biada wokɔ a wobɛnya biatɔ na nneɔma so akɔnkan enso de amount of OCP fertilizer bi to ebetumi aboa e pa tago heba mixture and capsules uko tago heba mixture and capsules uko orofo be ma untimi nyina so yi tago heba mixture and capsules atenka no ewo from tago heba mixture and capsules infections no ha wa adwene orofo infections no wa hwe ebegu animu ase pa orofo yekope tago heba mixture and capsules ni bi to ba bi etundo wo man ganam biada ukwa obenya biato Sompa FM 228 0243228296 tago heba mixture and capsules and I make am for nam dia mawo orofo that 16th April yenkoni nkotwitwe yesemate da 16th April di animu ya yenkopo yesemate every apostle per student na kasa omo ene Sompa TV Sompa FM no aka manchiri mu a wadi free dental screening ba wakache ehfa Sompa nim ha ya brana yade e wo num wo sene ade nyina dan yenhwe emfama omafo dodo no a na busa se dabe ye 16th April ya bra wo se no se kaka na ha wo yebetru na de ekeka ho be ma ho atọwo no ho so atumi atọ free dental screening per student ene Sompa TV Sompa FM no na akọ bankromu a wo boa na wama amanfo apọwo mo se Roman father duro na Roman father duro hwe father Martin se ba mesa na meka fo nam dia ma no enum hu mo bufusu bema na na we dia na no so ton mo nuo no no se mo bo dawuro no dwadie no ekoso omanfo ho so towo mo orofo father Martin se ba mesa enjojo ya de stroke no orofo ukidni ne ho aka ma na se tatai honam ye wo ya wa ye mmere orofo du baby waposo nyina ya orofo father Martins heba mesa na meka fo nam bia pressure no ha adwen diabetes no so ha adwen ya de kwa nkro biada ye Roma father dru na meka fo nam bia mo ye fa gidie ntachire ye fa bible ka ho na ye mu bobi ye twitwa bi father Martins heba mesa baby etondo tundo Ghana mu babiada ubenya bia to 0247 919122 0247919122 ye father Martin seba Mr. Roman for the drew and I make come for nam the amount no VG studio says men can show say na what that ye ne you ni na da no VG studio says why crado awo boaman soku se me ne wo ka se o madu boaman soku da antiata no sister course news swame tasi rank ho pe ho na sister course oton banku ni krupa ene nana kwame nsemfon wo mo ne Novigi Studios adi nkaso bomu a ne maame ayi yo no nyina da wo mo na mo kofa coverage ni nyina esan se wo mo nimde orofo Novigi Studios men kan tro se hwe se ya ponto ne abadi nto ne ayi yo sa no de a ene wuyi wo mo firi mo enye ye kura mala mabase no wo first Kokroko Street ne so pe ho na abehu Novigi Studios 0574 715778 0574715778 Novigi Studios na yenko Sompa FM yinma kama ye duru amanfo so to da bia na yakai ya anom ya na ahomete pa eno nti no wo mo madi kan kod odi omukọ na wo mo aye kugya omukwan na watwi dai ya ntiata sister course na ne maame no na kwame ensemfo ne maame no ayidwo no fiada memeda ne kwasiada so wo boa man soku na konfopani a wo ho kofi ne maame no ayidwo no anya asem keto akora orofo
san say ye yin kujan ntino ba ko for drugu ba ko for ensa enso nyame ani kata na na ekura wo amada se butu ama ye furu kotompan eno ti sister course eni ni kunu na kwa amese momrai konfo pani kofi se momra na ne maame ayiyo no aduru so na wotwi na momaboa wo mo sanse ade to wani a enye wa na oye enu ata na ekro no enu ata na ekro no mien kuja na kwan fefe ewo boa man soku enya asem keto akra asem o ewo jaman ede nsem beba o man mu o kaja chire ke wakoma to ye mu ate na producers ne papa no entwetwe nkomo nkwa akire obi bese na Oforisuo wasa ho na wasa nyina ye duru ho ekoye hwehwe mu ko wakoma to ye mu watema se na se kwa tenten ya yakọ aye zibila yakọ ho asem no ewo koto te ko wakoma to ye mu ye nya wajeje mu wate yes ye de bo bia no ye be ye de abo wate the producers no be din komo wate mo akoma enkofom okay kokosechi ye bre na so na kra ye mfa ko so Oforisuo ebominti se utie papa yi ni nsem a woka Oforisuo ye mu se ye ho se na asase kra no se de ewiase ajapade nyina kra ma wa ede na ode beye mesre edule bia ya inua ye ne ma ne nyema ne ntiase mra na obi ani honu mo wu ode asase beko da ade a papa yi ase ne sei mesre no wonya ide hoye no wonya nsanse mu na wodie no no nya ne ntenase die yidua no die so deserve se krata no no ofa na ye krata no asase no krata de ma no a wonya ide hoye no okay na onhwe na se ono de no so otimi enye ya na so opeso obon so bone brada achi won so ma ne ma di faso a ene onhwe wonya se wujade no ebi twam oye sa bebo no okay omna samu ya we ne de mse aya de dada ma men cham fan cheke se ma me nwa kofi uso Germany mem do la piance o US Sompa FM on se de bia ye kasa asemu se ene na mafo aba ne nipa bi aba omun follow history no mun ka tetensem first ye kasa samantoa ene nipa nsuro samantoa ti do bia pa ne obi aye obi wu a na sa afe ne nson ya yenkodane ne no mani ene no manti na me se ya ye wu sa no obi ewu na wotwe mi ko ya ne ha dwen se accident asema na ye kan wo be no obi adi ne nkwasa se no de ho ntansa besan nipa bi ya de na wo ka kire na onfi because wonim se wi ase no ezo sa no manyina no na tete no mo de bo mo man ho bra wo na ye adwuma nso ene obehwe obi kra tinsebe ne dem ehwe ni mu ye video re kra na tro se we mo mfa we no eno kra san dane ani se enye ne kore ye bese ye papa no ye sure se wo papa yi na hwe no mi hu ne de le se wonya akwada onye de se fata na asumdue mra na ntesa ye be san akwa babiem le se sa ne te le se onya adwen se bia ye be ka de ni kwase ye ka titi no okay panel members akasa na media me bo abrehemu se sunsuma kasa dada san se papa wo ko ayi bodani ne hia no no ka ne kuruma asem kire no ofa no so bodani enso nananom na betia ne nanhwo se nananom adika beyi onho adidi a kire no de a onka na komanto no yem se ni nwia no opese wo fa agapade ni nyina no Sompa FM one of our birthday we enkoma Empress Empress e Kumasi heya we every systematic press ho say Empress happy birthday to you nyakopon inshira na onto nkwanem Empress you don sabaka bia systematic say enye inshira systematic press ya no kofa ma yi free you say him fan of mu free Empress any happy birthday happy birthday we so enko Emma Miss Sewada Linda Oyetela ewo Atwuma Rural Bank Bantuma branch eho na Mam Sewa eye adwuma Atwuma Rural Bank ye na we enso firi Ebenezer Toku Amankwa ono so ewo Comfort no TTC hospital ono
ɛna sɛ maame sɛ wa ɛna yɛ awoda deɛ ne agyi o maame dɔfo pa yɛ mo wɔ hyɛ baabi no ma na yɛ ma nika yɛ ma kɔno we deɛ mia me din maame sɛ wa no ɔmpɛne ho asɛm ampa afo bracket no Mrs. Mr. Ebenezer Atoku amankwa say happy birthday to you ha ɛna Asem Mpe Nipa dwumadie na wɔtwe Oforisuo Aboagye deɛ yawada me pɔn deɛ anakyɛ sɛ medemedie asia ne sa wɔkyena the nation sank of alumba beto aso enti asɛm bia de hawo ɔmane ne funa bia wo damu no ɔrɔfo Sompa Asem Mpe Nipa betumi ya ma wo bra na yɛnsesa wo hwɛbrɛ na yɛnsesa nnwoma mfama yade mpokura no a yɛbɛdane ani kama pa Oforisuo Aboagye makra mo yɛkɔ long time.